byaba byaragenze bite kugira ngo umugore wa Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi afungisha umunyarwanda acuruzaga ibikomoka kuri petroli i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi? Amakuru yizewe aravuga ko umugore wa perezida w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yategetse ko Dushimirimana Protais, umushoramari w'umunyarwanda wakoraga ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petroli mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura no mu bindi bice by'igihugu afungwa. Amakuru atugeraho avuga ko rero Dushimirimana Protais yafunzwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 afunganywe n'umunyamategeko Wiciza Felicien muri gereza ya Mpimba iherereye i Bujumbura. Gufungwa k'uyu mushoramari bifitanye isano n'ihangana ry'ubucuruzi sosiyete ye ya Duplo International Trade Company imazemo igihe na sosiyete y'umugore wa Ndayishimiye yitwa Prestige. Izi zombi zikora ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petroli. Ihangana ry'izi sosiyete zombi ryatangiye kugaragara cyane ubwo mu Burundi havukaga ikibazo cy'izamuka ry'ibikomoka kuri petroli, aho bivuga ko Angeline Ndayishimiye yashatse kwiharira isoko. Umwuka mubi kandi hagati ya Angeline Ndayishimiye na Dushimirimana Protais warushijeho gufata indi ntera nyuma yuko uyu mugabo atsindiye isoko ryo kugemura ibikomoka kuri petroli. Ministeri nyinshi n'ibigo bya leta bitandukanye yahigitse Prestige y'uyu mugore w'umukuru w'igihugu. Ibi ngibi bikaba byarahuriranye n'uko ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri petroli bw'isosiyete ya Angeline Ndayishimiye bwafatiwe muri Tanzania kubera kunyereza imisoro. Icyemezo kandi cya Tanzania cyo gufatira ubwato bwa Angeline Ndayishimiye benshi bemeza ko kinafitanye isano no kuba perezida Ndayishimiye yarambuwe uruhushya sosiyete yo muri Tanzania Interpetrol cyangwa se Interpetrol uburenganzira bwo gucuruza ibikomoka kuri petroli i Burundi. Ndayishimiye bikoze kugira ngo rero aharire isoko umugore. W'amakuru yizewe avuga ko Interpetrol yahagaritswe i Burundi ari ijya rero cyangwa se ari ya Jakaya Kikwete wahoze ayobora Tanzania, aho rero ayifatanyije n'umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wayoboye igihugu cy'u Burundi. Ubwo Dushimirimana Protais n'umunyamategeko we bafatwaga muri Mutarama 2025 bafatanywe n'uwitwa Bella Mukunzi usanzwe aramufasha wa Dushimirimana. Nk'uko aya makuru igaruka bafashwe n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi babasanze rero ku gicaro cy'isosiyete i Bujumbura. Mu itangazo Vice President w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza n'intumwa nkuru ya leta Leonard Manirakiza bashyize hanze bavuze ko Dushimirimana Protais akurikiranyweho ubucuruzi butemewe bw'ibikomoka kuri petrol. Amakuru kandi yizewe bahamya ko inzego z'iperereza zabuze ikimenyetso na kimwe cy'ibi byaha uyu mushoramari ashinjwa. Umugore kandi wa Ndayishimiye yategetse ko umushoramari Dushimirimana afungwa amushinja kuba rero inyuma y'umugambi watumye ubwato bwe bufatirwa muri Tanzania. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru yizewe bahamya ko yaba Dushimirimana n'umunyamategeko we nta n'umwe rero wemerewe kuburana, ahubwo ngo bazarekurwa ari uko perezida Ndayishimiye n'umugore we babishatse. Bivuga kandi ko Angeline Ndayishimiye ashaka kwambura Dushimirimana ikigo cye kugira ngo rero arusheho kwigarurira ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petroli mu Burundi. Aya makuru avuga ko rero kimwe mu bikomeje guhungabanya ubukungu bw'u Burundi muri iki gihe ari ibura rya petroli n'amafaranga y'amahanga afite agaciro kanini nk'amadolari ya Amerika. Ibura kandi rya petroli ryatumye bamwe mu bafite ibinyabiziga babiparika cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura, abandi bajya kuyigurira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kandi iki kibazo cyarushagaho gufata indi ntera, umuvugizi wa polisi y'u Burundi Colonel Desire Nduwimana muri Gicurasi 2024 yasabye abafite imodoka kutazi itonda ku mihanda cyangwa kuri station zidafite petroli. Colonel kandi Uwimana yagize ati ntibyemewe namba gutonda umurongo w'imodoka ku muhanda cyangwa kuri station za polisi uyitegereje. Ni ngombwa ko rero abayikeneye bamenya station bayisangaho bakajya kuyifata. Mu kiganiro kandi abavugizi b'inzego z'u Burundi bagiranye n'abanyamakuru mu ntara ya Rumonge ku itariki 28 Werurwe 2025 ikibazo cy'ibura rya petroli akaba ari kimwe rero mu byo bavuzeho umwanya munini. Niyo nzima kandi yasobanuye ko kugira ngo ikibazo gikemuke leta y'u Burundi yatangiye igikorwa cyo gushaka amadolari kugira ngo ishobore kwigurira petroli ibi itaguranye. Agira ati ikibazo cya petroli kiraje ishinga leta y'u Burundi nk'uko abarundi bose baraje ishinga. Petroli burya igurwa mu madolari. Mugumva ko rero hari igikorwa gikomeye cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kuyigurira bitagoranye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi agaragaje kandi ko mu gihugu hakomeje kuboneka amabuye y'agaciro menshi, asobanura ko rero mu gihe azaba yatangiye koherezwa mu mahanga petroli izaboneka. Agira ati bantu b'Imana aho bukera rero kandi si kera turatangira gusunika amakontineri y'amabuye y'agaciro ashowe avuye mu Burundi kandi ashowe ku izina rya Repubulika, amadolari azaza petroli iboneka. Umunyamakuru kandi Norris Nduwimana yabwiye Niyonzima ati rero ariko musobanuye neza umuvugizi wa leta mvuze muti ejo aha bukera zahabu zizatangira gushorwa petroli noneho ingorane irangire ejo. Aho rero bukera ni amezi angahe, imyaka ingahe? Ntabwo Niyonzima rero yashuje
birebana n'iki kibazo, ahubwo yagize ati erega si zahabu gusa n'amabuye y'ubwoko bwinshi. Noneho ejo bundi rero imurehe ntuzi ko hari abavuze ngo rero ibyo bintu si byo. Ubu rero ibya lithium cyangwa se ibya lithium abarundi bazi iyo bigeze. Murehe rero ivugwa akaba ari umusozi uherereye mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi. Muri Nyakanga 2024 Perezida Ndayishimiye rero yarawusuye atangaza ko yahabonye gasegereti yari yarahishwe n'abakoloni b'Ababiligi kandi ko izakiza abarundi nabo bajya batanga imfashanyo. Nduwimana kandi yongeye aha cyangwa se abaza Niyonzima igihe ikibazo cy'ibura rya peteroli kizakemukira, agira ati none ni ryari? Niyonzima asubiza agira ati iyo rero umugabo yashonje cyane niho honyine byagaragara ko ashobora kuvyuka akabaza umugore we ati ese wa mutsima we nijoro washize, cyangwa se ese wa mutsima wa nijoro washize, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigaruka. Twerekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko perezida w'iki gihugu Tshisekedi rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano agiranye n'abamuhuzaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije ubu ufatanye, nk'uko aya makuru abigaruka. Umuvugizi wa Tshisekedi na Salama ku itariki ya 7 Mata yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko ubu ngubu leta ya RDC ikiza imbere ibiganiro bitaziguye hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bigo by'abahuza kandi byagiranye amasezerano. Havuzwemo gusa rero ikigo cyitwa Earhart Tana LLC ya Karen Journal wabaye rero umujyanama wa Perezida Donald Trump ubwo yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu muri 2016. Leta kandi ya RDC yari ihagarariwe n'umujyanama wihariye wa Tshisekedi mu by'umutekano Desire Kashmiri Belande Kalongole ndetse na Giolono rero bagiranye amasezerano y'amezi agera kuri 6 afite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari. Ubwo isosiyete yahabwaga aya mafaranga yemereye Leta ya Kongo kuyihagararira mu biganiro n'abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika n'izindi nzego z'iki gihugu kuyifasha mu itumanaho ryihariye mu busesenguzi bw'umutekano. Ibi kandi bigo byari bimaze igihe kinini bikorana na Leta ya Kongo nka Scrab Strategies cya Joseph rero Aswavaki wabaye rero umujyanama mu butegetsi bwa George Washington Bush. Iki kigo kandi kikaba cyarahembwaga ibihumbi 70 by'amadolari buri kwezi kuva muri 2022 kayabo k'amafaranga atagira ukwangana, kubera ko rero cyafashaga Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yakoranaga n'ikindi kigo cyitwa Bellad Partners kiyoborwa na Brian Bellad wakoranye na Trump. Icyo rero cyishyurwaga ibihumbi 100 by'amadolari buri kwezi. Kuva rero mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ubwo Leta ya RDC yari ikomeje gusaba amahanga gufatira u Rwanda n'umutwe twashe intwaro wa M23 ibihano byohereje intumwa nyinshi muri Amerika. Inyinshi muri zo zavugaga ko rero zahagarariye Tshisekedi. Leta kandi ya RDC yashakaga kugaragariza Amerika ko yifuza kugirana nayo masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo nayo ishyire ku gitutu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko Tshisekedi yabigaragaje mu kiganiro yagiranye na The New York Times rero muri Gashyantare 2025. Ikinyamakuru kandi Jeune Afrique hatangaje ko byageze aho ubutegetsi bwa Amerika bwivumbura cyangwa se bwimubira rero izi ntumwa zaherekezwaga n'abahuza, kuko rero byari bigoye kumenya koko intumwa nyakuri ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro kandi zaberurwe i Washington DC hageze intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Kayikwamba Wagner, zaganiriye kandi na Perezida wa Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ya Amerika Brian Mast. Izi ntumwa kandi zirimo Brian bemeranyije ko ku itariki ya 6 Werurwe zizagirana ikiganiro n'abagize ku komisiyo guca cyangwa se iyi komisiyo. Gusa rero cyasubitswe ku munota wa nyuma ubwo byahiswaga ko rero muri guverinoma ya RDC hagiye kuba impinduka. Ku itariki ya 3 Mata intumwa za Amerika kandi ziyobowe n'umujyanama ushinzwe ubufatanye na Afrika Masad Bolos zasanze Tshisekedi Kinshasa zimugaragariza ko rero igihugu cyazo gishaka amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwe kandi mu baganiriye na Jeune Afrique yatangaje agira ati nubwo Masad Bolos yagaragaje yeruye ko Amerika ishaka amabuye y'agaciro ntabwo igeze rero abihuza n'umutekano. Kuri we rero izi ingingo ebyiri ziratanduka. Byigo kandi Bolos yahuraga na Tshisekedi ngo yamubwiye ko ari ugutakaza igihe cye akorana n'ibigo by'abahuza, ko rero akwiye kuvana cyangwa se kuvugana nawe mu buryo butaziguye. Ikindi kandi ukorera mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko rero Bolos yasabye Tshisekedi guhagarika ubufatanye n'abahuza mu rwego rwo gukuraho akavuyo bitewe no ko rero buri wese yajyaga muri Amerika avuga ko ahagarariye Tshisekedi. Agira ati ni icyemezo cyafashwe kugira ngo ibintu bisubire ku murongo. Buri wese rero yaratangiye kujya muri Amerika mu izina ry'umuyobozi, yewe ikindi kandi atanabiherewe uruhushya kugira ngo ahure na abahuza. Ubu rero twabonye umurongo w'itumanaho, ibintu byose bizajya bikorwa kiyobozi binyuze mu miyoboro isanzwe nk'uko yabigarutse. Bolos kandi yatangaje ko
Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kuganira na RDC ku masezerano y'amabuye y'agaciro nk'uko uburasirazuba bw'iki gihugu cyo muri Afurika bwabona umutekano, ashimangira ko iterambere rirebana n'ubukungu rishashoboka mu gihe rero nta mutekano uhari ku mpande zombi, nk'uko ari bimwe mu byo bemeranije ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, amakuru yacu nakagaruka.